titiza umuyovu, titiza biryogo, titiza tarinyota, titiza kumumena ugere kurya nyuma, titiza abayovu. Contrôle magique, ouverture du pied gauche extra magique, Jamisha Desire bienvenue James Sirabareyo mubicu n'ikipe ya Rayon Sport we. Akazi gakomeye k'uyu mwana wo mu Gatsata Mugisha Didier Taichi, kubita crochet elastique witwa Byiringiro David, kandagura shwanyaguza rwa Buhiheme Placide, garura pase sukari, pase kisu nk'uko abaswahili babivuga, maze uyu musore ukomoka i Kinshasa Controne Zimari Imara ishyira mu gipimo, maze atereka Abareyo mu bicu, rekuramo Gorazo. Kiyovu Sport ubusa Rayon Sport kimwe, Abareyo bafata stade. Nibyo kabisa, igitego cyiza cyane cya Tony Kitoga. Pira wari uturutse ku ruhande, Didier Taichi agenda acanga abadefenseri w'ikipe ya Kiyovu, yinjira mu rugo rw'amahina, aratuza agarabara inyuma gatoya nk'uyitanga muri penalty. Tony Kitoga yarahagaze wenyine, rekura ishoti rinyura ku badefenseri n'umuzamu, yandika igitego cya mbere cya Rayon Sport. Pasi ivuye ku kirenge cy'indyo cya Didier Taichi, isanga ikirenge cy'imoso cya Tony Kitoga, nawe ahita akora icyo bita gufungura ikirenge, rekura ishoti, aterekamo icya mbere. Murera Bareyo bakoma amashyi bishima bavuga bati Kiyovu Sport urugendo rwanyu rwo kubona bibiri ruraza kubagora, bahita baririmba bati umwana utazi koga Murera we uruzi ruramutwaye. Imwe muri match z'amateka, imwe muri match zari zikomeye cyane, imwe muri match zifite agaciro ka miliyoni 60 z'amanyarwanda. My brother, n'amafaranga menshi nepo kipe zabo ya kabiri.